In 1, 2, and 3. Hello guys. They actually ngi-shoot film hang ni. Ashkan kafi. Hello guys. Minta ada ni apa? Laklet. Kan khasi dia ni syasik ni. Maksudnya. Wat ong bakasan pau tengka ka de barem boni kishenrang ki badi skel ki bam kwai ne wat ke thei ki bam sikha ke. Bat ngadon hang ni rengkat bat ini. Okay. Kani di kerukom bangang vlog mah. Mo, te uni di tripod. Te perlok ngila de biakran ndu mene shislam bha hang ni ngilai batai sibun bagi ke bangim kwa ban peni pi di kwa ban yi sesuan bi ne pha ban seo san pho tingka bai suki bai sofa yang lagi tu ki bai yo ban chong sofa nei tien pi ha ban register khna mi ba pi la ban yo ban don ta hang ni kasi kelong very limited kuma pi hang ni ti pi ha ban pen kloi la pi kwa ka bat kani kan long biang how tu banai ban wan ti sngob ha ban register sekolah in dambar bangan buah po mo tin re mentah hang ni ngla de ban yakran sibun ma ki ban nanai kani kalat kabun mata jong pi ba pi pin le ye kani mo pe ngidang ibatai mentah haju kapor bai de ke ba pi don kam ban chna YouTube channel ka bani kong ba pi don kam de le si tripod kum ni ba bat mga ni yakran kum ni ngikran ya chrum sheneng ngiau hang ni don ni biscuit hang ni biscuit perlok udi biscuit babang bha ba pi la ban thiet ba de tang shipho tingka lani arpu tingka ru ba pi la ban ba pi la ban ai perlok jong pi bon kai hayeng telan don menu ki ba kham thangan di pi la ban ai da ja de bam pat khan de pi ai kan biscuit ka to kala biang ti kata kom ka di kom ni vlog nei kani ki khot tak vlogging to take out your phone menta bro khai nganum penikai pi ban vlog tan dengan penikai pi kumnu ba pi pin bat kamera simple ma to pila ban yeng rum lele pila ban song pila ban akan ba pi mon lele tama make the best video snack week video record ile dia ong ke kerteng jong la dia hapo ke video ong ke kerteng jong la dia hapo ke video la banong ngadi Kenneth dan ngadon mentah hang ni hapo ka one day workshop jong bakut simple kunju mabi wi la no kerteng la jong ong tangom ta ban ngan check ek wi video jong pi kalong gum no selfie ne khem selfie ne back camera ru is okay no problem ma tengah ngalong be haju kapor ngile haju kapor kena yo hiau ba pi le ran men sharing video ma kikan jong 1 2 3 ngan noi pi nomor babun bun apeng hang ni ki badan ani ki bapa ju vlog menu ki pa jule video kum ta menuru ti kila ring video serum seneng sebalik kai sini satai tenre bikin le har kom bade ki pa jule ti ni kai gi le ma ti pe pila banwan sini ru is okay no problem pika ni ngantai ru biang pika ban kat sebab pi man ban le pila ban le khnang ba la pikwa ye video ka bitanat ka pi suthu ba long mo riwa yang haniru kaniri ka bitra ka baner ba ni ka light adab dan lupa and all that so please tamang khnam kan pni pi kanu ka badai ba kanu lani kanu ka ba long banle ba kanu ka lani kanu ka badai banle ba kanu ka bamdai banle hak bai de ba baring video mo tito tangin ini nyaw no 1 2 3 ha show ni jomai ngadai ita ban ngadan hang ni ha ka one day workshop jung bakut tak kata ngadi ita ngadan ha one day workshop jung bakut simple tang 5 seconds 10 seconds saya try kan pai isa em kap ka compare ya compare shu apa nganong ai pimo nganong 1 2 3 tapi lah men sedang mah kalau ready ya terak ragi phone jupi kuma pi bu kat ba piman piwan sini piwan sini ru biang bet ta pi yang pi shong pi tia ru so fa men biang kat ba piman ma ta ngan senyong awan tu di pilang long ready senyong awan tu terima tiang hana mut wale konten mak tiang ni cenjar kata kerukom ta disebar lah selap nilai ti mentangin ya persang no kami nang song ni apa to oh ka khi ba ta ka yu ta ka lai chong ta lai biang ready to
Ide kong iban iwe ni celebrity yang ni Shalom iba ngatri lagi ide nong talk khobor editor jong ka Fufran iba pau ba bejule ini talk show bagi kiwe te pila ban sim autograph jong ni hadian jong kani ka to ready am rohan to in 1 2 and 3. Hello guys. Hello guys. Thank you na kada iliro tonight. But mentang adon ni office ni bakut ada bonde workshop. Ini bakut ini mata. Ini we kerja nostal ni dia kerja nostal. Pada kita bapa belum inventor nang pun di pak kasih bapa long di influencer hamil halia. Make sure you follow ini, pada klik follow ini. Thank you. Yes, kedai. Tip top. Yes. Share, like, subscribe, share, like, subscribe, yes. Share, like, subscribe. Yeah, share, like, and subscribe. Oh yes, do kan. So, ya, ayo, okay. Tapi ni mentah video jom VP ta. Ini pelang kali, ini pelang. Lawan ni yang lang na sedih. Ta, ini pecah jumpa ibat kau ini kau ima. 1, 2, and 3. Dahil bahasa nada. Itu so confident. Nice. Senang kita buat. Hello guys, kita juga kada iliro jana. But mentang adon ni office jogi bakut kepada bonde workshop. Ini bakut ini mata. Ini we kerja nostal ni kita kerja nostal. Sakit office jogi bakut. Yo, sibuk di sini. Kenapa ketemu? Kenapa kalian nak bayar lah? Nice. Tak, sejauh ni empat pek. Ini jadi beleran. Tapi ni. Toh, ti mentah ngilak poi lajan poi touch ka bakut jong kani ka training ke jongi. But mentah nginai kani practical nginai ngin pas ni kamera iwe di niwe. But saya komen pi hapo ya ka jingle jongki iwe piwe. Ti hendrai ngai kani kalat baki ken learn ya kai bang layo ban hikai menebro ngi hikai ti mentah nginai practical bakumnu baki kila banle ya kani video la kalong ban vlog ne banai ki wiru ni kadi tang exercise ke bale si pi ni ai mensiam lang ti sko bha ban ai mensiam ki bubun na pedeng jong kini ki be kim padon YouTube channel nara kila don YouTube channel ru saya tho jong YouTube channel jong pi khnang baki palo jing kila ban subscribe kurshan lang yang i para khasi mi dan hang ni but ai mensiam ai comment best time da jong ki UAP we mau perlo sa ai snan ru menu best time banle na pedeng jong kini bale first time ya kam tip top. Cak, Ali. Asyik baik lepas. Ti kira pen pai ke kamera ka jom pimon rum lilai. Mo, ti la dah klip sa sukta kom tu lilai. Ti pila ban bat ni. Nang tai pila ban sedang keren sia tho ke ba pi snow, abai de bakani workshop. Kili pila wan arsin. Let's keep it short. Tang apo arlai minute kena begini yo aja kalai berkhoi nomor ke space kala alhamdulillah. Halo Pak Bro, kena kasin ke area bagawan hane workshop jongi bakut. But ngadon ka YouTube channel jonga ka bang ai kerteng Eliroy Karjana mentang layo monetize tang ba ngawan hane kerpang
kwa bani tu IP bakut bang awan menta bangan pen I ya ka YouTube channel jonga but aku aru ba ya pi ki badon hang ne ba anda ladap nang ne pin yai pin tri ki kam ki jong pi namar wat sa tang hang ne namar kan ne ka dika chance nam ta jung pi nam ta jungi bagen la ban pendap kepok lejong tang katahi kublesibun Step top. Biang ha. Ali dengan mana liba hibar len sisinya. Ali. Liba hibar ila trim ha mene ila confident ma. Okay. Hello bro kuma play so ka kerteng ka jonga ka dei ba Hubert link dot online pa nga syong sa hapo malki te kuma pi yang ni katon kan ikalai dai. They actually ngi shoot film hang ni. Ashkar ka fi. Ni film shoot film re syuku aban bhabrio nomor pakatan ka workshop ku aban pen bhabrio pen itna jala dia. Te kani ka workshop ka batang sisngi na ka benta jong kitu ki kwa sna content creation. Te kuma pitip hi ki menu kino kwa ka jingklah ka jingim ka jongki dei ban ap hadian. Dei ban sedang na du mentadin tak ada pendai hang ni. Dan kini ki parlok ke jongi ki bakwa bonton kata ka jingklah buka tim ke jongki but ki klempen slam henrei ki shem ya ka approach di benta da ka jingirap jong imien jongi moh te tang kini kentien nak kalian ke jonga ku boleh subun bakut Boleh bon ba. Jika kam dede ka banga yarap manga pirap hidal di ledi ban poi ni tak ba piesong blok sertok sa blok nata bise poi do ni jaga te yes has of to you ya pi baro khai be pila siuru da ka pisa san puting ka ban siu ka bai shuki hang ni ban yo ban song te nga ha ban ai ke jing sungu pi baro khai bise me ka ni ka benta mo te ali iko ba ya bun mana lan jingkot mentai kelayawan man kepora persang sita Blay paro teka kelteng chunga da edu kerja hang mentang adon hang ni haslong hapot maulai nolum bat ibakun te bakun teng adon hang ni stage ba asna bakun ba kam pulpang ba kam syai mo da don makna ka dul ke ba kebam syai rei ila pen syai te nas ngungu ya I namal ba ila pelat ban ila pen syai ru katu kan ni ki cimbatai ke ba ni tip ta ni don rupat ini parok chungi tharai ki babun menta namal ba ngam yo wan de hakapol ba ipelong ya kasin banokong ba an rim taksi anamut padai ka ba an re ide ka sin ka balai ta ngapan map na pi namal ke jing bom don ka met ka phat ka bom ko bom khia ta ngai nguk pat iblei bala ringa semalanga bangala poi hakan dikasih ke bamta bar kuncu epi bakun ban ya pi barok perlong ban hang ni ru kwa ban pan ki jing na pi mo ki para ki be don lang ban hang ni ki be ya ke video ba so ba subscribe lem ya ka channel chunga ka ba keteng adu mi karan cha channel ta tarik tak tin ini rap magliang ku be she chungu ali te ka kerten juga ada 11 son dekar but nade ru wedding photography and videography ban ngawan ni meta banwan ban yo jing hikai na ibakut ban kumno ban sna content creator but asa komen ru bang la yo shibun ki jing hikai na I but kumba pilih I hang ne ba barok kita gi parlok ya don la hang ne bat kile komen barok no ba kile yo ke jing hikai ba bhan na I bakut bat nga ai jing mu de piru ki paj ba pinom bener di usan pho dang ka ban siu ki de ban siu we ta san pho le yu ndrei kala ban pen kelai ka jing im jong pi te kublai shibun sia jalngo bat sakawai ru pila ru ban subscribe yu channel jonga ba kerteng 11 son dekar bat uwei pade udai define test dekar te kublai shibun Siap, Luis Monta. Hello guys, minta ada ni apa? Laklet. Apa mulai apa studio yang bagus ban yo kejing patai Jepang kumnu ban snap konten apa YouTube lah ni apa Instagram. Minta yang ada peka jing ikai jing bagus ban tak la poi bagus.
Kaput kalau kumpul dia bakut apa je bakut. Good one. Ali. Pak. Halo prolog bro, minta kesini adon apa mulai nulung apa studio jong ini bakut. Teng ak play pi bro iwe balai adon lah kene ka studio jong ibakut. Te ak play ru ya kinong kesan jong ke channel jong i. Dah yang pertama lah. Halo perlok kata em ini mau lai workshop yang bakut te dang dep jingi kau yang Jepang gini ki vlogger ki content creator kamu sedangi ya gitu kiwa em jingmu jing terang buah kuat sedang mau te gitu. Tak. Habis pun kami. Kau saya kami, wajah kami. Pebe kamera me kumade bumi de kibriyo me kira me sak tong dole. Jadi pe hani ro kajoi. Hamno an pen. Pe hanu no fika on pe. Dadam nang tu pede dengan kuah pedi kibde surah be kumni. Kira kum tu ni pen phare kamera ka shi de rum tu ra kala. Tam phai kum tu. Ai kum tu be. Kumni. Yang masih phai kum tu be tu le ye me tu itu bro khai. Kum phai ga shlo jong bat. Oh okey ta kum tu en kum. Você Dia kasih dia. Dah kerana parang kerana kasih dia macam syasik ni. Macam dia. Dah kublai pi baru yang semua bahaya fish kena ke channel jong i bakun ngat bagi jing sengongo i bing poi ha kena ke jaka bi ai kena ke one day training yang i kumno bangin sedang benong YouTube bangi ada ngidon ke jing mood pila banuan hang ni ki simple teachings good information you have the best experience kumanga. This is the first time holding this tripod ne ke camera adan lang bat shibun ki parlok hang ni Kalau ide Oh okey tu. Dan cuba sibun ki parlok hang ni ki ba long future YouTubers ni don't lupa this is the best platform of Inuan kampam yang adu balong first time na baro ti nganget scam bangin seyo i biang fi ne ngin yo wan kesit kedang tansan holdingka fila bet banuan and kublai sibun bakut cuy bakut. And bye, God bless you. Lisbon, kom kami. Ali. Keren sih. Te mentang ada ni apa workshop jong i bakut ban jok training kumno bangin sna ki Christian ban upload ki video po YouTube ani ha Instagram bat ni training yo sibun ki jing mentoi bat kidon sibun i kai ru sibun ki jing kai na bentai ki jongi pe ni dan ki parlok ki blayo sibun ki jing mentoi kila dak lu dak jing kemen kam ta mini no kai jongi pe ki blai sibun Top, yes. Ali kena. Behind the scene mate, top. Ali. Hello perlok ngai don ni ha mulai nunglum ni. Mulai nunglum ni. Teng idon ngiwan ni ban aten ya ka workshop chong i bakut yang di umta. Idon ni workshop di bakut ngiwan aten ni kena workshop om dia bengi syuan pangman syusong kai ni ban syus ngap ke keren jong i. Ngiwan ni bangin yo ci kai kumno bangin long kita ki content creator om dia tang bangin syusna ki video pelat lagi la ci kai kumno bangin long kumka bangin yo ka cingkamai cakapo engi ta nang syuna ta bat ngaru kam ndai bangawan hang ni bangan yo ka promotion nam ta ka YouTube channel chunga nampat dan ka YouTube channel handai ngasuan hang ni bangan yo cikai kumnu bangan sna kita content creation bangan yo ban yo cingkamai ni kata ban ngan sasdang hidup ban chna na YouTube channel bat
ngan lengba kecingwan chunga ni ka workshop trong I bakut te an la bakan yo ching tip khamha shu bat nga kapat ya phi perlok ba phin kan sadon biang ka workshop trong I bakut min sapalai biang bat kador trong kani bat phin atan ya ka workshop ka ditang san phau teka wat no bendu de san phau teka wan ban atan ya kani workshop kan pan kelaru ya kecing im trong phi wat ong ba san phau teka ka de ka baram boni babam kishanrang ki babadi skel ki babam kwai ne wat ke thei ki babam sikha ke san phau teka ki dang thiet ka shi chen dak san phau ni manta hagon di workshop san phau teka phin pilot hadian habut phin yo ka chikamai nakani ka phimla ban tip kan long pen kala ka ching im chukpi tang kini khublei shibot biang ma what a speech kelas Asya ibaku ila ong mana ban pentip ya ka ai ka kam ka bangi le ka tanya tu bakut ka company ke jangi ke jangi ka prime touch creation okay ke prime touch creation lane ka short form ya kumno P T C te pila on following po Instagram te hoach pangkata ka workshop kantan biang na sembanai ka door registration ka ditang san voting ka te lada pim dan san voting ka iba kuat ikloi ban am ta jong pi mo te sawan bai Mana pimdan san voting ka pila banwan man nirap ban pinchet sha ngi mani pila banora du jingbam ni pila banora de ki ba nginio bani bam lang ni ai kiana em ti ladari ma pikwa bani dan benta ti sashufon ni ki number ki bangi ngan sabu apo jone ke description kin sa batai pi ban le kum no mo ti last mana ikong la le kong la wan kau mah mo balak let ne sino ban kelat usan dia ta Amo. Piang pen pai stai kum no? Em Dan kam. Di kam pai stai pun pai kum tu. Okey ta. Kum tu stai sikit. Halo, mga ila bat ngadon hang ni rengkat bat ini te. Ngangai baro pi thoi bakut man bat ni don hang ni nam du men step I think na do shpota me namata ga ne ga one day workshop namata kumno bagi long kita ki content creator ngadon hang ni rengkat bagi ni ki paralog ki bayawan lang hakane ka por bat menta la poi shaka shibajit steng tam la tam ban ga ngan ba dia nganya iskam ba kalong ka jingkar khoi ngi paro mo menta ka singi la yo shibon ki information kumno bangila ban shna content na mata ka lawe ka jongi la dadon manuno bakwa